Halor Kapatisi TV. Ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association kalapan pau ya ka jing sokhya halor ka jing bam shashu jong ki borsen shar ka Riboy district ya ki truck ban yeng harut sorong ban letkin mar nagajala Assam. U President Kaseng uba Moslandar Marngar ha ka jekran bat kilat patai kubor hadin balawai ka jelang ka balalong ha ka khandai terek ukalan kot araja phunriu uloong ba Kaseng kan sale pensngau ya kani ka jinge shaki bor sarkar khanang ba ka sarkar kan dup shnano da ka bailin harut ka sorok ba National Highway 6 khanang ba ki trok kin mar kinyo ban penyeng kat badang trekam ki kinta ba penjari ya kan no entry sya ka jala Assam. Di kajing ke ba kini ki try kali bat nong nya kali khamtam ki ya kendu kalong halor kani kajing menta segi thain Riboy ba kini ki trok kamut ba phikum ba philati bi kini ki kali he nginom la banya mensngi mabun gi jaka gi de gindo entry point te babun kamut kinya menmit te shimit na kaling jong kini ki try kinong nya kali ki yele ban be ya ki kali te giele babun kam baki yabe bandit kit ikimar gi mata jungki kalong sakit han sya Assam ten dalapoi sya Assam kami sistem bahaya ki lada kimbe ban poi sya Assam ka ndaka Assam ru kadon naka kanu entry zone mo kiong ba bandrung kali ten dalapoi kapor kala dir lagi lebe shimit ten dalapoi sya kini ki thain Riboy khamtam sya thain bernihat la cross ya kani ka long na ki thain Riboy district balak don mentah kani ka jingbom sya syu ban penyeng kali ha rut surok te ngiyo i long ba ka jing penmi kubor jong kani ka jong gibor district jong ka Riboy bat ngi long ba kubor ru bahadin na kaliang jong i MP Badan Burom jong i la shim na kato ka jing sitom ba kani jing penyeng kali hakini ki rut surok bat kawan ra jing saya kata ngi i ba kadon ka jing tang ba na kaliang jong kini kinong nya kali papri ki shem stom hi ban le da kumwe pat namar ba darung sya Assam ru ka Assam kamsha te dayeng shani sya Meghalaya ru ki kinom sya te i kini sya be na kaliang ba police department ru kala be yaki namar ban penkhut ya ka benta ba kamde ban long te hadin bangilaya slok ba kalong ba kajing kami kalong ba na kaliang jala Meghalaya jingi kamdon ka katu kalibai mo ka bailin ngila banong mo kalong ba gide ban sna na menta ban penyeng ke la ka jong gini gi kali he te na kali ang jongi halor kani benta kalong mod bagini ginong nya kali gila dap da kajing so sat ba gila wan kajing ba gi report sangi kum kinong yalam la wan ra kajing yalang te ya kani ka benta ngi sungo mon ong bangin le ya kendu mar ngi ihi menta ya kajing trekam ngimla ban ong khem da yoro mo longi la kham su thu ke ya ka bor jong kajing trekam tengi iba na kaliang jong MP hadin bola tho la jing tho kamut la weng no lam sya syu banya kitu gi kali tengi so thu mang ta ka bor ka don yi ban ngin le kendu ya MP Badan Burom jong iru ya ka government ru ngi haban ai ka ya ka petition na ni ki jingkerpan badalong ka bala kin ya pendek ya kan ka benta bangin yo gi jakayeng ke baki jakali jong ikim dai banya ngaru suro de dalong ka bala ka sarkar balang ba ka central government ginra ya kan ni kalong ba dei ban ai yang iki ki bailin ki bala banyeng ki kali sya ki rut surok kenang ba kini kinongnya kali bat ki try kali kinom matjing bat upai baru unom matjing kan ya biang lang kan ya suklang te kata ka de ga point ga banen kong bang yo banya kermenta ngin sali je kendu ya MP Badan Burom ngin sa ai ka appointment yi ban pesgo gini jing bat kumju ru ya ka sarkar ru ngin sa tho bangin ai appointment je government bahkan ngin pesgo ya kani jing jongki nong nya kali bat ki try trok nong nya trok